Zdravo ljudi, ovdje Nikola za Gamer Core Srbija. Ova epizoda bit će o igri Aeon, koja je MMORPG. Aeon je proizveo NC Soft i zašto ne krenemo. Prvo ću vam, ovo je moj glavni lik s kojim igram, prvo ću vam pokažem kako se pravi novi lik i koje su sve mogućnosti. Da biste napravili novog lika, naravno ne izaberete. Sad imate dve rase. Jedna je Asmodian, koju ja ne mogu da izaberem zato što sam već napravio lika sa Eliosom. Naravno na svakom akauntu možete samo jednog lika napraviti, znači jednu rasu napraviti. Ovako, imamo Warriora, Scouta, Mage i Priesta. Za ratnika naravno kad postavite koristi dosta snage, velik armor itd. Ovako, Scout ima moćne vidljivosti, brzo napada, Mage baca magije, Priest healuje. Kada bismo izabrali na primjera Warriora. U redu. Možda. Ali imate stvarno gomilu stvari koje možete mijenjati, na primjer kosu, ovdje svaki deo. Koliko hoćete možete mijenjati. Od visine očiju, položaja očiju, stvarno svašta, glas. U redu, dosta o tome, sad ću vam pokažem baš igricu. Inače, ova igrica je bila na mjesečno plaćanje do nedavno, tačnije do februara 2012. kada je u stvari postala besplatna. Samo moram da unesem šifru koju morate unositi svaki put kada birate nekog lika, tako da niko drugi ne može ući. Šifru birate sami naravno. Evo u redu. Igra najviše podsjeća na World of Warcraft, to jest u stvari kopija World of Warcrafta. Samo pogledamo mapu. Ovo je mapa ovog grada, da nazovem. Mape su poprilično velike. Grafika u igri je poprilično dobra i zadovoljavajuća. Ovako, po čemu je ova igra dosta poznata, ako ste čuli u stvari za nju, jeste po letenju. U određenim delovima mape, kao što su gradovi, imate sposobnost letenja. U ostalim delovima možete samo lagano da se spuštate pomoću krila, ovako. I to ne traje dugo, tako da ne može baš toliko često da se koristi. Imate stvarno gomilu moći koju možete da koristite. Priča u igri je solidna. Ovako imate i gomilu questova koje stvarno treba mnogo vremena da bi se uradili. Ali imate vremena, imate 55 levela do kojih možete da dođete. U redu je sad kad se vratite na letenje. Možete ovako da letite jednostavno. Kao što je jednostavno. Dok letite također možete da napadate. Naravno možete krila da isključite kako god hoćete. Samo ne savjetujem da se bacate tako. U redu, ovako možete stvarno svaki deo i modela i svega da menjate i oružja i evo ja od oružja imam i strela također, ali ih ne koristim toliko često. U redu, sistem za napadanje je poprilično jednostavno, dovoljno da pritisnete na neprijatelja i posle toga samo birate moći koji ćete da napadate. Nisu svi neprijatelji ovakvi zubiti kao što je ovaj. On je ipak 9. level odnosno na mene, ja sam 15, nije to nešto puno, ali ipak više sam od njega. Kao što sam rekao, ne možete baš svuda da letite, što ću upravo da vam pokažem. U ovom delu grada mogu, znači u ovoj okolini grada, dok kad bi pokušao da izađem, jednostavno ne bih mogao. Kao što vidite, evo. Ja iskreno savjetujem da pokušate nabaviti ovu igru, ipak je besplatno, možete je skinuti sa njihovog sajta. Pogotovo za vas koji volite igre kao Warcraft. Naravno, besplatno je, zašto ne biste igrali. Ako niste u mogućnosti da kupite Warcraft, da ga plaćate. To bi bilo to otprilike sve što imam da kažem. Da, također imate i mogućnost da kupujete ljubimce, kao što je moj, ja sam vidio što bio tako da besplatno imam bio
u određenom trenutku ćete vjerovatno i vi dobiti ako budete igrali. Prilično je zanimljivo. Ne znam stvarno ni sam šta je, ali dobro. Što je zanimljivo kad ja letim letivo. Došto sad se da bagovo tako da... Ovo je da... Možda se ovo odbaguje ako... Gdje sad? Evo, može i on leti tako da uvali ružno. To je otprilike to što imam da vam kažem, stvarno meni se barem dopadne igra, to ne znači da će se dopadati i vama. Ali sretno u ovome, tako da doviđenja.